Na mamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Yeah, of course namuntlha ta khalo loko Philani manager ya Papa Rhulani a thyakisiwa vito vanhu a swi tikomba ku hi mina kahle kahle a vona ku va roba mali kahle kahle. Yeah, so hi ti 20 ta September a yi sukini swinene ka Facebook, so ni ti screenshots to talo, so loko ni ti-post ni swi ta deletiwa, so already na yona information. So fike hi vona mina Saloveri ni tsatselele Thori Xipetani a nga fika tsala ku is with Tena Media Studio wala. A fika tsala this post here. Okay, post leyi mixiwe xilungu na Xitsonga, so ni ta zama my best ku va ni kha ni translate laha ka English ku na swi tiva ku ku na vanhu vo tala laha va nga above 50 years la ka channel ya mina. So there is high chance mi kuma ku xilungu va va kha nga swi twisi ku ze mi kuma ku na zama ku va ni translate swilo ku swi kota ku olova swilo, so vana mi ni ku swi twisa ni ku one va ni kha ni translate na. Ya i fika kombisa ku vanhu van'wana va tumbela hi ku ndlela na ku vona i vanhu vo lunga i vula Philani ku ve na a va swi koti ku tirhisana na vanhu. Loyi vo ngo i Philani i tini a Tena Media Studio na Papa Rhulani ivi va fika va kombela ku teka ti-picture. Okay, a hi languteni kahle rito leri, va fika va kombela ku teka ti-picture, so ku hisi mi Saloveri ni tsatsele loko i kombisa ku lava hi vona va nga fika va kombela ku teka ti-picture. Okay, then va khatini or va tekini swinepe, even then Philani a hi byela ku i ta hakela hi transfer loko i vula hi bank ku i ta hakela hi bank. Then of course loko se hi n'wi texta like swo ku hi WhatsApp se u ala na mali u hi byela hi Papa Rhulani kanti i mani manejara ka lavambirhi, or a vula ku Philani i ri va fika va vula na Papa Rhulani a hakeli mali hi ku na mali of course hi vuye hi chicha ma vona nyana, mara Philani a nga ha hlamuli and se i khale a hakeli mali ya ti-picture. A ni ri na yena va n'wi hakerini vumanager lebyi okay a ni na yena va n'wi hakelini vumanager lebyi mo byi wela mo byi wela xihenhla hi ndlela yin'wana leswi a nga fika tsala swona. Then a vekela na ti-screenshots, so ti-screenshots teto hi ta khiviya ka tona. So after this Philani of course i fika responda to this honey, fika responda, so that post already yi deletiwile mara mina na yona hi le ka Master Tsonga Analyst. Se hi fika hi vona Philani a fika tsala ku ni na bank balance ya sharp, ni nga tsandzeka ku hakela swinepe, I mean swithombe swo basiluka, at least loko a ko vula BK photograph hayi gang yo hlota matlolota hambi yini matlolota. Deri swithombe ya swi bela swithombe, it's actually an insult. Swithombe i ti-picture ya ta khale a hi ti khata hi tikhamera ta khale letiya to of course yi tlhe yi frame-iwa photo ya wena or yi humesiwa handle or yi printiwa yi humeseriwa handle, i vula sweswi i xithombe lexi swona ku ya impela hi picture leyi ya xithombe no i beef swo, so i ri ti-picture ta lava ti basilukini, so hi teto a ti fambi la ka background mi ti vonela for yourself, i ri Philani ti basilukini ti-picture leti nga shutiwa hi salaviya hi teto as you can see. Ma ti vona mos ma ti vona and sure ku mi ti vonini, so leti nga shuti BK hi leti se you can see for yourself. Mina I'm not here to judge anyone hi teto hi sweswo tata BK. Yeah, and then of course I continue fika tsala ku Papa Rhulani tanani hi ta shoota na mi-celebrity ya hina, ni to vutisa leswaku it's fine, so hi mhaka ku i dumile mi lava mali tshikani swa swinepe mi ya exikolweni, ndlela ya n'wina yi mi hlanganisa nhloko vafana, genge loko yi chava xikolo mi lava ku va ti-cameraman. La so kahle i zama ku kombisa ku vona va hisa lava hi vona va nga byela Papa Rhulani ku yi ya le va lava ku hi khata ti-photo, so ku hi mina sweswi it's more like ku xenga munhu hi ndlela yin'wana hi ku va yi vitani ku ya khata ti-photo leyi but se va fika va ya hakerisa. And loko ho tlhelela ka post leyi nga post va hisa lavaya ku na screenshot leyi xa number 1 2 3 mavoko le ka number 3 leyi lexa WhatsApp messages va ti phase voxe ku loko ho fika hi hlala hi fike hi vona ku va fika va texta Philani as you can see va ku Tena Media texting you kwalano as you can see. Then Philani fika ti hlamusela loko na khensa ku va mi fikelerini Papa Rhulani veri mi nge va hakerisi mali yo tala hi mhaka ya ku a va nga lavangi ti-picture, mara n'wina mi nga va vitana ku va ta teka ti-picture leyi
even then miselo a chikisa ku what about 100 rand or mtu hakela 100 rand. So this is actually a robbery guys. Nge fika u byela munhu ku a ta yenana a ta teka ti-picture u n'wi byela wena ni celebrate sure ku wena a wu lava cloud like a wu lava ku ti-trendisa like your business mara tlhela ku nga hakerisi or ni tshame ni hlangana a similar situation mara hi tintangu mina. So loko a ni le ku vayeni kwahala swilungwini ya u nga ri giyana a ni ri hala swilungwini misolo yi fika ni chela spray xa yena a ku ri minkarhi leya spray guys leyo munhu a faka ku chela spray ntangwini loko mfu why chela spray xa wena ntanghu ya mina hina na ku komba ku swilo leswi njhani hina hi bayisa ntanghu loko mfu mina a ni na mali and to be honest mina a ni munhu wa cash a ni tshami na cash mina personally unless if maybe loko ni ya ku kereni ka misisi mara cash a ni khomi ma vona yana and a ni nga na cash obviously a va chela loko mfu mani na mali phela i lava ku swi endlisa ku relax wena a yi ba a yi chona ntanghu ya mina yi chona yi va kahle ku ri ya black yi va black hinkwayo leyin'wana and then a hindza a ya ka leyin'wana o sungule hi ya right and then a ya ka left loko se a ri halfway ka ya left a ku ya hambi u nyiketa 100 rand xa spray yi ta yi ri green loko mfu mani na mali a ni ku byerini mfu ku i nga ni cheli swa wena a ni na mali ni huma ni famba a ta ni laya a ni kwate ku dlaya phela ti-situation ta hambana hambi lunghini mina ni munhu wo lungha ngopfu madade ya ni kwate ku dlaya loko misa loyi ange i ta ni tiva kahle loko ku ri hi fike hi lwa hi ta lwa namuntlha hi voni hi swona se swi fana sweswiya mani kumene mina hi ku vona ka mina it's actually robbery sweswo fana sweswo leswi nga fika swi endleka kwala ni xoko na context mi yi twisini ku swi make sense ma vona yana even then of course a continue ku i nga swi tisa ka Philani hi mina sweswo you can bring it on Philani hi mina sweswo o vula ku mhaka yi tise ka mina hi mina Philani na yimela timhaka ta mina ni yo Philani vhele ti kombela ku ya kupa leyi ya kupa yona na hi ni hi chingeriwini va ku ntangu ta hina ti durha i ti-all star na mbilu ya mi yi vave ngopfu ende impela ntangu ya mi yo durha ku i all star leyo leha leya ya 800 and something loko swa vava swa hina ndzi tsala loko swinepa ni twa n'wina to basuluka I didn't even ask to shoot your more a kombisa ku swinepa swa n'wina swi basulukile hi tlanga background i ri ti basulukile the image stat swinepe sweswo a ni zange ni kombela no min khata your more a impela yi sukile even then of course miselo a fika responda ku manager yo tshemba nkani loko yi fanele yi hakela ti-pic i red flag a nga laveki hi ndlela yin'wana a ku basuluka ti-pic ta wena ta Huawei 7 yo feka screen kasi manager xikrini xa foni ya yona xo feka na se ku humetela timhaka to tala of course hi nda ya ka this post na I think it's interesting xi fika xi tsala xi dimension ku if i na mali a nga ta mbala xikipa xa raw tracksuit na Nike Cortez vhiki hinkwaro i vula leswi I think vo tala hi swi tiva as a signature ya yena ku na xikipa lexa raw a yi tala ku xi mbala na buruku liyana ya blue ya hambi Nike something like that ni ta vekela picture tala ku va a swi mbala sweswo so ndi chinghi swona loko se hi fela ku vula ku ri hi lava 150 ya ti-picture na leswi nga fika tsala swona misa loyi so I think hi fike hi ba fast forward to the i tlha tsala swin'wana again a fika tsala ku u nga compare genge ya ka Malamulele yo tirhisa swikhamerani swa Canon na vanhu vo tirhisa Nikon. Okay, I don't really have much knowledge about the camera but since na yena so ku ti compare mina nga vona ku ti-picture ta Canon ta va BK ti better than ta vona ra va tirhisaka Nikon a hi languteni quality ma ta va BK ti njhani ti saseke swinene hikuva va xuta a handle a dyambeni kahle and then ta lava hi leti ta Nikon va xuta indoors so I think it depends on skill sure ku va BK they can do more with little tools ku hi yena loyi mani kumena so it goes down with skills mani kumayana amvo hina vo Master-Tsonga analyst ha swi kota ku va henta ti-vlog ti saseka but you won't even believe ku foni yaleyi yi chipe swinene mani kumayana it goes down with skills. Okay, so fike hi vona tlha posta kambe misalo a fika kombisa ku Rocket Live settled swikweleti swa manager ya n'wina va kombisa ku hayi Rocket Live i page ro karhi ri fike ri hakela mali ne ya 150 rand as we can see kwala ka screenshot kwalano of course na vona Rocket Live va tlhela va fika ku kombisa ku mali ya ti-photos ta Papa Rhulani na Philani ni hakerile sweswo
hi page ra mahungu ya Xitsonga and stuffs yaleyo mali ya kona it's 150 rand. And then Philani of course a tlhela a vuya kambe a fika kombisa ku reka ti-live news xi ku ni ta hakela swinepe ni vula swithombe swa Philani na Papa Rhulani i roki xexo. Guys n'wina ra swithombe a mi le ku swi tweni like loko va ku swithombe swi vavisa ngopfu munhu loyi a teka ti-photo leyi because swithombe wa for i ti-picture leti a hambi hi teka vukhari na mina na swo swithombe loko ni fika ni languta picture leyi ni tlhela ni hleka because the quality is weak like yo sweswo nga na picture yi ngo printiwa out but the quality is very very weak mona nyongo ko okay na ku se mini ni ku lwe na vona se it's fine. A ni voni a ni mi voni balance ivi mi plana ku ni taxa vito hi 150 rand yo ka ni nga yi tivi se na swi vona Philani i fika poster balance ya yena because i ri lombisa mali i fika kombisa that balance as we can see there ku i hakeriwini and mavona mali yaleyo yi tele ngopfu leyi nga ka ndzi ka akhawunti yena leyi a nga fika yi show off. If I have to be honest, it's actually a show off. Yaleyo show off mara yi tele, it's 19,000, it's a lot of money. Fika yi komba it's a show off la nga fika yi show off. Se lava va vheta va complain va ku yi yela 150 rand ya yini. Why mi nga vulangi tolo? Why mi nga vulangi last week? Why se ni kolota ti-pictures today? Futhi swona ndlela ya vava. Vo nyuma sweswi vo lundulundu matihlo na timenemene ta vona to hotspotiwa. Loko u lava mali famba hlota mihleti na matlolota sweswo a ni swi tuki ncini. I xavisa marhambu ya kona swi na mali mafurha ni heta ze baze yena hi rhuketela sorry guys. Philani hi mina hi sweswo loko ri a mi za mi subscribe a ta kumela click subscribe. Ku na post hala Philani veri mi kolota mali ya ti-picture wena mali ya ti-picture tihi wu byeleni a teka ku na vanhu lavo famba va vitana Papa Rhulani va n'wi xuta tiswinepe hi scotch va tsundzuka va yisa lava yongeteni nga va nyiketi mali va yo ku vitana ni kombela ku hlamula hi voxe ka va ku vona veri ku na post yi nga ku trendeni ya ku veri hi kolota ti-picture loko sule riya ni ku tani ta ku teka hi fake ya pitori ku humelelini loyi a vulaka hi mani i n'waka wa ka Facebook a ngo veri ku na post hi vongo hina ha kolota ti-picture koloto wa maxaka ma yena loko siku leriya wena ni fika ni ku vitana hi famba i siku leriya hi nga xava teki liya phuma leya white loko hi ta pitori siku leriyani vanhu lavayani a va lo ku vitana a wu vulangi ku vete va lata ku xuta mahala so i ti-picture tihi ti kolotaka se off va byeli ku va ta teka mali ya vona loko ku ri ku va lava mali ya vona va tlhela va vulaka ku i mali muni because mina ni manager ni endla leswi byelaka swona hi artist ya mina.